INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule July ni riat ania tun tumpo Myanmar chung chanchin langsar zual kan thlir ho le anga tin nimin lama soi kan tum kan soi man tak lo July ni sari hi Myanmar zir lai te tan eng tiang chi a chin chiat tlak nge ni ti general ne wena hun laya zir lai te tor na rap thlak takha toy fel diwa soi chian kan tumanga kan thu ko chang hi keini chon ngaihnawm kan ti viau maya clear tu te pon man hla in ti kanan be sei phota atop thlengin in lo thlir le don nia ama sign kan news update zinga khan Myanmar ma u naw likhai hlum thu kha keini point kan riat chian chia lo thu kan soya media lian zong zong in an puan mi lo thu te po kan soya kan hre chiang ngam lo ti kan soi kha INP nan puang ti mai lovin news kan mu ni si chiang chia si lo kan an soi telania social media lama an ladam thu an soyani ti te kha in thlahung deuh chungin kan an soi masa e Sakain region Myong township chunga soiloi khwa sipai nan ruat venglal le khomi pakhat chu nimin tu khan tu tene mo han kap hlum venglal hi u tein ania medang pakhat hi koya za su ani hetia venglal an tha nu hian sipai te chuan an khua ami som manin an soisa a an dop te poni nge yang te chuan an phurta dai ni in khua mi te chuan an soi khomi te nan soi dan chuan an venglal hi an ma ni khomi te kuthlak ani an ring lovani Makui region Muti township kuyan khua an venglal po sipai nan ruat sakania he an venglal uphu kong po hi July ni sari nimin tlai dar li chhovel khan sairokherin voice sari an pera an sairokher perna man ruwa hi adang lamdeu nge moni anun na der thong view ni nan soya Muti damdoi in atangin Makui damdoi in an pan pui hialani July ni sari ni zandar somle minute somni panga khan Sakain region Yiu township huam chunga sipai terrorist te motor engemaw zata an kalmek chu PDF ten bom ne nan lo beya hria chian china sipai pakhat le PDF pakhat an thia sipai pani in hliam an tuar ti ani a chanchin kalmek ania ngai chan mek ani kan hriat angin Myanmar a hian COVID-19 a hluar ta viau maya mi pui te pon mang ang tak zet ani heti la hian CDM a telve surgery lama specialist ming thang tak sipai doctor lo tang reng to major mong chuan sipai counselin mi pui te hne na thu nei na hlan let hun huna CDM doctor te le nurse zong hi kan nangaya mi pui te tan kan kir le fekang ati doctor mong a hi sipai doctor ni in Spring Revolution a telveni Dr. Mong a chuan ti hian a soya sipai council le an lam tangten doctor le nurse min mo chiat reng mai hi diklo engwanga CDM lama tel tange kan ni ti an soidu mi alova ka soidu chu hei he ni sipai council hian voina hian mi pui hne na thu nei na han hlan te u nak tu ka chuan doctor le nurse medical lama thok tu zong hian kan na kan chun zom hal chur mayang atiani Myanmar in COVID third wave of machon mek hi challenge ro pui takani thu asoi boka Myanmar me pui million somnga le paruktan doctor te hi kan tam tok lo na kala yen CDM doctor te tel lo phei chuan in en kol hi ti ngaihnawm don lo sipain thu nei nan pong la ka wang hian ram chung mi pui nun na hi ader thong zo ta vek ani ber hi he COVID third wave hi Myanmar tan po chawna lian takani atibok Myanmar mun tina COVID third wave atai dar chhomeka nimin July ni sari ni khan ni khat chunga hrikayan muzat po sangli la yatling le to a indai phaise chonan mutam to ngotinarin omani puan to ang khan rengun khopui new dagon le suipi ta lama chuan nimin July ni sari khan mei bil an lo khon to a sipai te chu silai kingin in ringen an oma chutiang chuan mei bil khon tu ten zuya tunge pelo ngamang ni voin lama po rengun khopui kamayu township veng number sari na lama hetiang hian hunan mang le a EPC thok tu te chu sipai le police nan zuya mai bil an khonta ni in hnuai lama la chuan sipai le police an duty boka in tina mai manan khonta tak nia soyani tun malama tanga an lo pek tak lo zong an khon ngal vek ani oma chung ko then khat chuan anuai chuang te meu
tum khata an peya an pelo ngam ta silova azia lo le khop mai NUG thu oi reng an duanga silai nena an khon ta ka chuan a khon tu te hi an hlo tling view zel don ani sipai council in thanga han opmeu chuan Telenor company chuan Myanmar a bye bye ta Globe News Wire le Reuters lamin an soidan chuan Norway Telenor company chuan Myanmar an na tho te chu ban sanin an thil nei zong chu Lebanon M1 group nen an zuar don ta anti Telenor lamin an soidan chuan sipai council in thu nei na pongla ka tangin ramdin muna chezual maya heihian lo theilovin ram chua san ngai din muna min nor ta ni anti sipai council hian telecom company te hi a hrek na sa ti kan hreveka Telenor chuan an company in a tor na sat zia an soi na satoa karkalta lam khan an zor don le don lo an ngai tu me ti ania ti hian an zuar ta nge ni hi Telenor company chuan Myanmaram chunga an thil nei zong US dollar million zale panga in an zuar dona heng zinga million somnga le panga hi chu kumnga chunga pek tlak ni se ti in an rem siamani Myanmarama Telenor company in share nei hlut zong hi US dollar million zaruk vel nia ngayani M1 group hian a leizo ta a M1 group hi Lebanon company investment lam thok tu company lian ve tak mayani sipai council nen lo thok dun thin company nia soyani bok tuna sipai lam ta anti mai thin maitel ta na tower siam saktu Irrawaddy Green Tower a hian M1 group hian share anga per nia soyani M1 group hi tunma a Lebanon Prime Minister lo ni thin Najib Makati te chung ko ta khani M1 group le ICT company te hi sipai council ne na sum don na siam thin event noya investigation commission an tin ta FFM le Burma campaign UK po ina company sual tak ne an lo chin chia to human rights violation po poiti lem lo an ni mi in ang anin kop don ni mai thaya thila boy thak du view mai thaya ni Myanmaram chunga communication lama thok tu operator te zinga hian transparent taka thil ti thin tu ber nia ngai Telenor chuan Myanmar chu san don ta chunia mobile service dang rin ngam an nei thei tonge mo chu digital rights hum hal tu pol pakhat free expression Myanmar an advisor Oliver Spencer chuan hemi chung changa mu dan soin Telenor company in Myanmar chu san hi chuan Myanmar mi puite tan hian internet freedom hi tun ai hian a chenge yang ati hetiang lam han soita ka chuan Google po hi soikai lo loila thange Google chuan official takmain statement ati chuak ta a Myanmaram chunga tang chuan an service chu sum don nan le zirna lamtan a man thei ri lovang an lo ti vele tabok YouTube lam phei hi chuan tun ma tang khanan platform chu Myanmar tan chuan an lo oi lo sa rima Google ro chuan engemaw chen a phal sakani ma se an ngai to wanga ti hian limit an siam sak le ta ni hi Google service hi Myanmar mi te chuan personal thil han ti vel nan chuan an mang thei thowanga ma se zirna lama ma han lak na tan le sum siam nan chuan an phal lo bur tamaya tun ma an lo phal sak lo heng Cuba Crimea Iran North Korea le Syria te nen hian huang khata an da don ta ni hi atlang pui thuin Google in service a pek that du lo ram te chu dictatorship ne in throi human rights palzut na satna ram an ni deu zelani khove la tayar siam tu lian ber dotu Bridgestone point Myanmar chua san don Bridgestone hi khovel puma motor tayar siam tu company lian ber dotu tiania sangkhat zakwa somtum pakhat kum dai to khan Japan rama lo din ani tun thleng hian motor tayara na chuan an company siam hi athaber pola chiar ala ni rengani Bridgestone chuan Myanmar ma investment an nei zong te chu July thato patangin an ban san to ang ti nimin pia July ni rukhan chiang takin an lo soito Myanmar ma hian kum sari chuang nan lo thok to ni mana kan soitak ang khan company tam tak la chuak lo te hian fawang lo thleng phot sela thilom dan kan thlir zelang chu anti deu hlom khania fawanga nai tel tela bang turan tam tel dona ang engkim mai hi minong hlaina wang hian Myanmar mi puite hian an chan zo dona anga mi puite hian ngai tu ngot mai
the way hi tanin tari region khopuyania mani lam khan PDF training chuakan om taboka an so sang ve tan dona ang khop mai the way township huam chunga yong mo khuwa sikul chu nizan khan PDF lamin an vaka pa sikul lo in khuar P2 seat in T10 an lo kap ve boka piuso tri kan ni lo P2 seat kan ni an ti ni om takani kan soi tu ang khan sipai terrorist te hian an ma ni lam tanga mi do pui turin P2 seat an training tir na sa ti ni kha chutia anin ka tak nu chuan an boru ka tang chhauta a zandar som pakhata tanga in kap le in zing lamdar ni le chan ve vel thleng anin kap ni in yong mo khuwa mi te chon an soi anin dawa tang chuan khochunga sipai motor an thlen bela rei tak anin kap ta ni sipai motor chu PDF lampuen bom an che nan ve boka thian om nual an rin thuan soya PDF lamatangin mi pani an thia sipai lamatangin panga an thibok ni in voin chhun lama news update an omani tuken lam kha chuan kholu na sipai an duty a mi paruk an manto ni nan soibok BBC lamin an soidan chuan July ni riat tuken lampo khan minister office lama bompuak om le ni oma thile hliameron omlo ni ina soi tin sipai council in Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement Minister atana aruat Dr. Tetet Khayi Lungludor Rengun Khopui Lanmado Township Royal Golden Store po voin chonhudar ni rik don vel khan boma puak boka dor ngak tu mai che pakatin hliama tuara rangka chakle tlero then khachu kangral bok ni inan soi heti lai hen molamin khopuya chuan NLD party member te telin mi som pakhat te waw khan na venal mangin kotlaya antar le kuaw maya omanom lo du ngot donani hetianga titu te hi sipai lam tran tu piuso tri pol te anni ni in molamin khopuya mi te chon an soi International Peace Institute New York khopuya in bun chuan statement anti chuak ta a an soidan chuan Myanmar ma sipai council in thu nei na pong lak thuwa event malak dan hi a fel tok lova konga zon pui hlei thei lovani anti an soidan chuan ASEAN lamin an nan hlen theu nan event security council po hian tun ain tanalak pui thei anti bok heiba ka pol sang lungrual taka man lak na tura po event hian ati tura hlen hlei thei lo anti boka he an statement hi ti ve mai ni lovin Myanmaram chunga event palai tele agency mi somni chuang an interview atanga an zir chian ani thuan soibok sipain civil miteren lo taka an beya tang khan event hian dan le hrai lama te an ril ro lam dom kan na tur thlamuan na lam tur thuwa te an taksa him na tur thuwa te amo phurna hlen lo hle ani anti sipain thu nei na pong la ka tanga tun thlengin ramin ma son thei talova ral tlan din muna om hi mi noi ni chuang an tling to a tun thleng hian event hian han chin fel mai dan tur a hrelo tat mai hi a boi thla khani hi ASEAN malak dan tur kha Russia le China telin event security council po khan tha atia ma se tun thlengin om zia nei thei tak tak lo hei po hi event security council lamin an nor na tok lo wang ni in International Peace Institute hi chuan angai tlatani ASEAN ma chop hi tha anti pui tak zet chuan thatta kan bo zui theinan Security Council po hian apui thei ngei turani anti ni ber US Britain le European Union ramten sipai council an rek na hian petrol le gas lam hi an lati tel mi lo maya hei po hi an dem tak zet ti an soya mukdama tuipuya tanga Thailand lama gas an thon na hian Chevron le Total ti ang chi French company te po tun thleng hian an la om renga hei hi Tom Andrews po khan ti top to turin a soina rei to a Myanmar mi pui te hian anin chan chuana nan be mek ania ramdang tan puinan mamo tak zetani alo ti to khani rengun khopui pitaya road an lo ti maya kongzo bulan lo tan khan tuna zet chuan rampum afan ne ta hleya CDM le PDF te a hring chuak ta zela tontom chu Spring Revolution chilo in kui ti na lam hi kan soi to ang khan thuko changa tan kanan neyange Generation Z anti mai hi sangkhat zakwale som kuwale sangni le som in cardboard vela piang te soinanan mangdeu thina
heng ho hi chu mobile le internet khowela lo piang chuak ngang hen nia then kha chuan digital mi te digital native ten ti hial thina ni generation z ho om dan han en hian atlang pui thuin an nu le pa le an u te ai chuan hrisel na lam po hen ngai poimo ne na langa zirna poimo zia an thethiama na pon uluk deuh bi ten zalen na hian ngai sang em mai boka heiwang hian aniang chu tun tum Myanmar Spring Revolution hi clear to tam takin an clear le an bai sai a hian atlo fu maya history om ngai lo thang thar te ta na an zirna nu chia turin an bei ngor hle ni tun ma anglova thanga zetaliam nu sipain mitam takan thale an soisak nu po a revolution a dai thei ta mi lo hi engwang nge niang o tia ngai tu tlak takin thilakala hetia kal zel thei chan chu mi ho satak mayen tun ma azir lai te ta na in alo donate ta general ne wenan abom chiat aya khan building thatok chung ril lama an sakle wanga ni mai ome khang hun lai kha han clear kirila sangkhat zakwa somruk chowela thalai college le university kal theite chu sangkhat zakwa somli chowvel khovel indo pui panhi na hun lai vela piang khan ni ngei dona chung hun lai chuan radio kha an chanchin hriat na om chuna ni bera radio an ngai kha a thom dim takin film khur takin thilan ti thina anni ho kha silent generation an lo ti hialani an puitlin chowvel lai kha khovel indo puya wanga ramtin an buai lai ramtin an re thei em lai ania engkim mai kha ahar sa em vek maya chuwangin han film khur lo tur zia zang pon ne lo heng ho hun lai tak hian Myanmar rama chuan thillung chiat thak tak alo thleng ta a sipai do dal na run pui a in tan ta ani Myanmar ram in zalen na anei po kum som palivel chawalania sangkhat zakwa somruk le pahni march ni nia defense minister general ne we na chuan ram phatsanin sipai thuni na aseng luta a heti hun lai hi rengun khopuya unua sarkarin federal chungchang ngai tu ho tura mi a ko khom lai tak ani ve boka unua le general ne we na inkara hian thu engemo soitura om ni in mi then khat chuan an soya ma se tun tuma tan chuan kan soizau man lowang ti chuan general ne we na chuan unua sarkar hroi tu te baka tlangram nam ai o local mitam tak aman ngal bokani heti laya zir lai te chuan nam phat san na federal union din na tur ti chetu ni in an ngaya ti chuan thu nei na pong la ka tang ni na march ni lia renguna student union te Burma student union te chuan sipai thu nei na pong lak hi engti kong ma in kan pom thailo ti thu an chu ani anni baka pol rang in sipai thu nei nan du lo thu chu an siam ta clear maya tin hemi madeu sangkhat zakwa somnga pariat le somruk inkar kum nivel po khan democracy lam le sipai thlop lo lam te reng chu general newe na khan tan ina khung mai po du tok lovin kuku island lama alo thon to hlom boka zirlai te po hian sipai dodal chu a him don lo ti an thre chiang hliang sangkhat zakwa somruk le pahni me ni ko khan Rangoon University le Mandalay University Act te kha newe na Revolutionary Council khan alo thia sakto boka chumi nu atuk loka po zirtir tu te hi andong da ani zirlai te la hi politics buai pui ringot mai bok ti in Rangoon University Council po thia sakle a June ni som pariat le July ni lia zirlai te zom tur dan thar asiam sakani hei du lovin Rangoon University zirlai te chuan July ni nga khan Kamayut police station a ngoi rengin anlung oilo na an volunteera police in silai met puakin mi an thet dara zirlai pakhatin hliam atur nge chuta tang chuan boru ka tang chhota a zirlai te po ngoi mai lovin mun wal aw laia te chuan democracy an ngiat na poster an tar chuak ta chuai maya university campus te chuan mike nen democracy campaign an beita so mai ni makvedeu mai chu khati laia tang to khan sipai lam khan mi o an lo ngai tharu thin to tlat mai tuntuma mi nong hlainan spyware bun tu la ti chan po an thla tu te atanga an lo chin than ani wang ti mayang in pa chu dia bolani tiang reng deuh khan apu te ti dana zui ve mai ani
University zirlai ten Mike nena an campus democracy campaign an apui chiam lai chuan sipai hovin an manthin wireless phone mangin radio station a sipai duty te chuan an lo man thei tlat maya an lo ngai thave kar mai thina ni ti chuan le ama soi chemol mol tu zirlai te tong kam chu atuar thei tangang lova general newi na chuan zirlai te chu vakap turin a wireless phone atangin thua peta a University campus bul naya boina chhualo nana veng tu seng luin le hlamin te chuan an put hupek chu an naw te anen thril chhong le ta a ti chuan campus chhunga om in phen na po nei chuang lo zirlai te chu an han kap ta tak maya an tlu zoi maya ni hostel lama kal zelin pon lama mi thu soi ngai thla po ni chuang lo room lo om mai te chenin an kap ta zela ti chuan zirlai te zinga miong mia lam chuak mu cho win an ti chuan a hliam thisen mangin a thi ma in July ni sari rukni kum hi thei ngil lul suang cheu ti thu toy te a lo ziak mana chu a chama lo thlen khan Myanmar thalai abikin zirlai te ril ruwa atlana le hle ani khami ni July ni sari khan zirlai som panga an thia mi som ni le pasarin hliaman tur ang lekin general ni wena chuan soya ani nataka chuan zirlai za chuang zani tling thel an thingei nia ngai ani a hliam tur kha mi zalian tling thelin an ring boka zirlai hroi tu then khat office building phen khoi mo lai ya an rel ru ni in ni wena chuan a hret ta zela ti chuan a zanin a building chopa phin dar vek turin thua peta a ti chuan atuk July ni riat zingdar li alo rik chuan Myanmar ramen colonial system tana kul nget takan lo nei ve nia history po soi zel tur university in pui chu at home na sataka wangin a chim ta rum maya zirlai hroi tu om chun te po building chuan a chim nan ta vekani hetia university in pui bom tur thupek pe masaber tu chu general ni wena khania a thupek chu mayan kong lama sipai mun puya varhil tu chu tein se na khani chumi nuwa major cho suwa chuan an bom tur gelatin bom le man ro ilo vel zong an sipai mun puya mi vala a ruwa man na kal pui turin thupek ape vele ta a an bom le thil poi mo dang lo rem fel tu chu major tunji an tia ti chuan chu tia thil eng kim an pe fel vek nuwa bom ti puak tak tura thu pe tu chu senior major tura maintain ani he building hi an soidan chuan Burma mi house ton to ungyu antian sangkhat zakwa somni le pasari kuma asak zirlai te tana a donate ani ome hetianga zirlai te in pui han bom dar sarvek nu hian thamlo tak main zirlai te chu ala tong khum zuya discipline nei lo lutuk siam thatnan kan theina tlem te kanan mang hlek ania atiani chu mai po du tok lo chuan hriam hrei chelek tur nei ve lo zok zirlai te chu kan tong ka mai du tok lova kan hna hlen lo tur zonga thil ti lui anga chuan tu man ngai su chutianga in ngai don chuan soi tur om to lovang mit aya mit ha aya ha ani to mai ala ti zuyani general ni wena chuan mase kha in pui han bom dar mai kha adam chung ina in thiam thei to lovang sangkhat zakwa somret le pariat uprising hunlai ahna achol san ma dewa athu soya chuan zirlai te in pui bom dar tuwa khan mo phurtu berani lo thu asoya ahnuaya om general ong chia fing phakar luken abum wang mayani thua soi engpo ni se nar noya phatna bolo tini kha ti chuan nimin ang July ni sari alo thlen khan mu cho winan athisen ngeya azia thu kha zirlai ten an threchuak le thina general newi na ero lung oilo na thin rim na mitin an entereng thin don alo ni chutiang chuan an zirna in pui ber chu bom chiat vek ni ma se sipai ro rel na do dalin zirlai te chuan hun an mang chun chom ta zel thowa sangkhat zakwa somruk le pathum July kha sikulan hon le hun chuan an building in pui lo din na muna bok te zar le in student union chu anan din thar le a kumkalta a zirlai thita te puala hun mangin lung an phun hialani chuan lungphun programa chuan an hun laya ziak tular tak
takhin ku do main anti chuan building chuan bom che thei ma se in thinlunga building lian tak union ero hi chu tu man an bom che thei to lawang alo ti nge ni adik chia mai zirlai te thinlunga union building ero general ne wena khan ati chiat sak thei chuang talova a iron o tu general somo nga po khana ti che thei chuang lo tuna general min ong hlain po hian ti chiat chu soilo ama po tuna chuan om ngai na hrelovin a phivel roi to ni ber hi ti chuan sangkhat zakwa somruk le pahni kuma zirlai ten chi an lo tu to chu lo triakin zoi na thang zela tuna generation z ten hena an hlan chhong le ta a tu ma ki thluk mai thei to lo turin a thang lian ta ani hi ole tun tuma kan thuko chang hi sangkhat zakwa somruk le pahni kum July ni saria Myanmar zirlai te torna puala hriat zauna kanan soyani a ahun tak July ne sari khan kan ti chuak man chia talo kan chanala top thlenga men lo thir sak thina wangin kan lo me